دەم خۆش گۆدار و تەماشەوانی هێژادی بەرنامەیە ڕۆژەوە ئیرۆدەل گەلبەنە. پرۆسەیە هەڵبژارتنین هەرەمی لە تورکیا و باکووری کوردستانی قادا ڕایا گشتیا تورکیا و باکووری کوردستانی دە بە گەرمی باندۆرا خەلی ڕۆژەوێ دکەن. دبانگەشەیە هەڵبژارتنێدا ئالیە دەسەڵاتە تورکیا هەفپەیمانیە جمهور عاد ناوبێنە ئاک پارتی و تەفگەرا نیژادپەرست مەهەپەدە ئێریشە هەدەپە و پێگەها کوردستانی درێزا یەکەم دەدەگرە. هەر ئیرۆ لە پایتەختە تورکیە ئەنقەرەیە ئەردوان و دەولەت بەخشەلی دووبارە کردن لە تورکیە کوردستان نینە. ئەڤ هەڵبژارتن پێنگاوە داوی یا بەر بە ڕەحەتی و ئارامیا تورکیەیە ئەو ژی گەر هەفپەیمانیاوان بسەر بکەبە. لە ئالی یەکدین لە باکووری کوردستانی هەفپەیمانیە هەدەپە و پارتیین کوردستانی دبن سیوان اتفاقا کوردستانی دە دبانگەشەیە خودە سەرکەفتنە خۆ بە سەرکەفتنە باکووری کوردستانی و پێنگاوا بەر بە تفاقا نەتەوەیی و پێناسە دکن. هەروەها تفاقا وڵاتپەروەر دەموکرات ئادناوبینە پاک و پێسەکەدە دقاداندا داخوازا دەنگین هەلبژێران بە ئالتەرناتیڤا ڕیا وڵاتپارێز و دەموکرات بناو دکن. پرۆسەیە هەلبژارتان لە باکووری کوردستانی دیچە ئاستێدەیە هەستا دەنگدەرین کوردستانی چییە؟ سەرکەفتنە تەفاقا کوردستانی تێ چواتێ؟ پرۆژەیەن برێڤە بەرنا شارێداریین کوردستانی چنە؟ لەگەڵ میوانین بەرنامەیە ڕۆژەڤئین ئیرۆ ستودیامەیە دیاربەکرێ هەفسەرۆکێ دەبە پە ئێشاقا دیاربەکرێ گاریب کان دەمیر و ستودیامەیە ناوەندی سیاسەتمەدار موسا کەڤار ئەم دێ بگرن دەست و بنرخینن. دەستپێکێدا ئەم دەرباسی دیاربەکرێ دبن سلاافکێک گاریب بانگەشەیە هەڵبژارتنین هەرەمی دە ئاتمۆسفەرێک دژوار و ئالۆزە دەرباس دبە گەلۆ باندۆراوێ لە پرۆسەیە هەڵبژارتنی لە باکووری کوردستانی چییە؟ سلااو بە هەرمەتی خۆ پێشکەش دکەم هەم جوواڵە هەمجیش تەماشەوانی هێژاڵە کەرەم کەکەگەی گاریب بێگومان هم ڕۆژهەڵاتە ناوین هم لە تورکیە گەشەدانên هەیی مۆڕا خوێ ڕۆژەڤە جیهانێت خە ڕەوشە هەیی دەمە مەڕف بە شیرۆڤەت کە ختماندنێک هەیە ji alî siyasetê de ختماندنێک heye bêguman ختماندina siyasetê bixwara ji alî aborî alî civakî jî ختماندina haniye di merhelekî awa de hilbijartinê heremî tê hilbijartinê heremî tê kirin lê mixabin rewşek aram tune ji ber ku atmosfera heyî tenê qeyran al pêş dixe û dizanin salê bihûrî desthilatdariya heyî ji bo pêşî li çareseriyê veke li ser navê vekirina çareseriya mesela Kurd hinek hewldanê wî hebûn lê asta hatiye dema merov lê bi dilkî hêsan lê dinêre mesele ne çareserkirin biye mesele tenê desthilatdariya xwe çawa dikarimin bidin meşandin mesele ev biye ji ber wê dema merov şîrovet ke 17 sala tenê hêviya efrand û li ser hêviya xwest xwe desthilatdariya xwe biparêze asta hatiye jî tu bawerî ji rayedarê hikûmetê nemaye û xitmandinek aloziyek gelek mezin heye کێکێ گاریب باندۆرا vêyekê باندۆرا vêyekê li bakurê Kurdistanê çi ye ev xitmandina ku te binavkirî ya siyasî aborî dîplomatîk peywendiyên derveyê ku Tirkiye dijî divê prosêya hilbijartinan de bandora wê li bakurê Kurdistanê gelo xwediyar dike rast e tesîrek zêde heye û dizanin gelê Kurd îradekî destnîşan dike dixwaze pirsgirêkê heyî serî de meselê Kurd bi rêbazê aştiyane bêçareser kirin lê mixabin heya îro nêzîkbûyîna derketiye holê neçareser kirin xitmandinek li pêvajoyê di pêvajoyê de xitmandinek mezin heye dema meriv lê dinêre bêhêvîtîkî jî
tesir edide Kurdistana Bakur. İrada gelê Kurd ji bo tevayî netewê cuda bi biratî li wekhevî û bi azad jiyan kirine lê mixabin nihatin netewek bi tevayî cîhanê 45 milyon jiyan dikin. Tenê li Bakurê Kurdistanê 20 milyon tê pênasê kirin. Ti ji vana ra wab terorîstî temambar bikî bêhêvîtî daha zêde be û ji ber bêhêvîtî zêde jî dibe têkiliyê nabera Kurd û Türka, Kurd û em bêjin netewê li Tirkiye jiyan dikin, nabera wa de jî alozî pêş dikeve. Dem bi dem dibe sedemê provokasyonê mezin jî. Ji ber wî dema meriv lê dinêre bi rastî jî gelê Kurd kesê li Bakur jiyan dike bêhêviye. Ji rayedarê devleta Türkiye bêhêvîne çawa em ê dikaribin li ser hevparêkî jiyankî bidin meşand. Belê Birêz Kandemîr em dê vegerin gelte. Em ji stüdyo berdewam dikin. Silav kek Musa. Silav bo te û bo hemî şevanên hêja. Kek Musa ittifaqa cumhur ya ku di navbeyna AK Parti û MHP'de hatî durust kirin her di bangeşeya xwe de vê babetê tîna ziman li Tirkiye Kurdistan nîne. Eger a ku hevpeymaniya cumhur vê yekê her tîna ziman eger a wê çi ye û gelo bi rastî li Tirkiye Kurdistan nîne? Rastî li Tirkiye Kurdistan heye. Yani Rojhelata navê da herêmeke tarîxî berî ku Tirkiye çê bibîtin, berî ku Selçuqî jî bên Rojhelata navî cih bibin, Kurdistan tarîxê da derbas dibîtin. û dewam kiriye hemî dewletên bêjim rêveberiya Tirka hatine çêkirin Rojhelata navî da hemiya behsê Kurdistanê wesîqê wa da jî heye. Ya dawiyê jî ez xwazim îşaretê pê bikim. Salê 1889 hat wê demê da İngiltere, Fransa, Rusya konsulxane vekirin Erzurumê, Amedê, Wanê navê wekî bûne konsulxanê Kurdistanê. û evet belget û dewleta Osmanî bi xwe jî qebûl kirine. û heta ew qetlu amên salê 1895 wê fetrê da jî dijî Osmaniya çêbûne. Anket hatîne kirin û ew heyet hatîne danandin. Negotîne konsulxanê Ermenistanê jî hemiya jî gotiye konsulxanê Kurdistanê. Münaqeşek mezin çêbiye Ermeniya gotiye hîn boçî dibêjin konsulxanê Kurdistanê nabêjin yet Ermenistanê. Devleta Ewropî gotî heqîqet ev dere Kurdistan e. û Sultanê Osmaniye bi xwe jî qebûl kiriye ku konsulxanê Kurdistanê yani wesîqê resmî da. Her wesa Sultanên Osmaniye wextê namev rêd kirin ji bo Kralê Fransa yan jî ji bo padşahê yan jî şahên welatên dîtir behsê Kurdistanê dikir. Cana jî du cana navê Kurdistanê hat. û me xwe wesîqet Wezareta Xarice Fransa da xwandîne. Vîja wextê dibêjîtin Kurdistan nîne her wekî mirovek çavê xwe bigirît nîveka rojêl esman binêrî dibêjît wila ne tav heye ne roj heye. Bes ew xwe nabînît nexwazît bibînîtin. Kurdistan wisa ye. Yani hem heqîqeteke tarîxî ye, heqîqeteka coğrafî ye, heqîqeteka siyasî ye, heqîqeteka demografî ye. Van heqîqetê tenê hemiya paşê tenaqudek heye navbeyna gotina Erdogan xwe bi xwe da. Ew bi xwe çend cara aşkera gotiye Kurdistan heye wextê Osmaniya da hebû. Canehet bêjîtin Kurdistan nîne. Yani ev de bir sebebê wêrê ku millet xelkê dî dilê û siyasetê jî rej bibe. Bawerî lîderên siyasî jî neyêt. û wezîfa serokê komara jî tête biçûkkirin. Çünkü serokê komarê bo xelkê xwe tiştekê bêjîtin, piştî sê çar mehê dîtirê yan jî pêş şeş mehê tiştekî dijî wê bêjîtin. û li hember telefonê, televizyonê ev du gelek zararê tu hene. Hem baweriya xelkê Tirkiye hemiyê pê nayet hem jî
وکی خبر دژینه کش بو گلی کرد جبو هستن گلی کرد جبو تاریخ گلی کرد هم این کاره هم جو وکی دژینه که وکی قصه که خرابه کرم که کک موسان نه نناس کرنا راستیه yani kumara Türkiye 100 sala zêdetir hatiye ava kirin. Ne naskirina rastiyan. بله Çend ji bo îşareseriya pirsgirêkên vî welatî dikarê bibe pêngav, dikarê bibe derman. Ku 100 sala zêdetir rastiya Kurdistanê nehatiye nasîn lê her di roja îro de jî ew pirsgirêk bi awayekî herî berferehtir berdewam dike. درسته Berê. نه ناسکرینا راستیا بخوا آرشه که بخوا آرشه بس او آرشه وکی فلسفی مروف بیجیتن سایکولوژی درونی یا سری و کسا دا هی یا نو سیستم دا هی اوی که راستی قبول نکردن جواب آرشه این وقت دا آرشه بخار آرشه نیچت کردن آرشه سیاسی جواکی کمالایتی او تایبتی نابینا اویلی دا خراب کرد یعنی پروبلمت مازنتر دادخینی بجا اف نقبول کرنا نراستی براستی پروبلمه که درونیه سایکولوژی النک هندک لیدرها که ناف چاوید خلقیت نیرن راست تشتی حقیقت این کار دکن هر وکی او طرف الهمبری و تشتی که نزانیتن هر وکی مروفکی عامر بو ضروری که بیشین هفتش نهده هیدی یعنی ساله که هندک راستیا نبیشی زن بکرد که اف ضروری دیجی باور کردن اونا بیشی بابا اف ضروری صبح مازن بعد حقیقت ضروری کردن گاوا کو مرۆڤ li welatên demokratîkî herî pêşketî cîhanî temaşe dike بله ew welatên ê ku pirsgirêkên xwe ê heyî wekî pirsgirêk anîne ser mêzê û ew pirsgirêk jî ber bi çareseriyê ve ber. ساعت خوش اول تشتكي گلک مهمه چونکی زلالی گلک مهمه ولاتت پیشکتی جبر کو پرسگیری کاب درستیت اینه او چاره جب درستیت تدیتنه وقتی پرسگیری کاب درستی نه تا گوتن قبول کردن چاره جنایتن از خودم تشبیه کیب کم مروک نساخه چته دکتوره دکتر را بیتن تشخیص که درست نکرد خلط درمانه که خلط بدهتی دیبیت چیه هم دکتر خوابه اوت که هم جا او نساخ بید مرید یا نساختر بید چه اینی به چارچوبه دانه سیاست ها هندک ولاتا یعنی هندک لیدرها نخواستن راستی بیجن چونکه الخواشیا و نایتن و جا آرشه ما ترکیه لازمش آرشه خدر که بید اول 100 سال زیدتره ترکیه یک پروبلم خواه چاره سر نکرده نه دستور که درست چکیه زیدتر تقریبا زیدتر 150 سال پروبلم دستوری ترکیه جمهوریت بری جمهوریت تو وقت سلطان دا پروبلم دستوری هبو پشتی جمهوریت ها دستور پروبلم دستوری ها حتی نه چه نبیه ما فهمیرو و نشه حل بکن آبوری نشه حل بکن هم بینین ایرو آبوریات ترکی روز امی ورنه سروان بابتان مسئله سیاسی کردی نسیار والحاصل بله بله ام درواسی دیاربکر ببینیم دیس وگرن بريسكان دمير بروسيا هالبجارتنين هرمي ده اتفاقا كردستاني دنا بين HDP وآليون كردستاني ده هاتراغ هندن قالوا دنگ درين كرد رأيا قشتيا كرد نزيكا هي كي تشاوا دياري باتفاقي دك گر دستور و هبه ماموسته کیک موساجی گو از خوازم درباره هبولو تنبونا کردات تشتک بیشم كرم كيك قريب نعم كردن و كردي داخفن ام كردي داخفن به گوتنا سرو کومار نه کرد هد هبونا وات پجراندن نجی تنبونا وا لگرد خوازه کردان ناس بکه برا پاری کی دیرو که بخوینه جبر 5000 سال بری در نویس سومریا دا که جارا اول وا نویس ایجاد کریه قالا کردیت که و کردستانیات که نهاویا امجی نابیشن او بخود بین و گر خوازه راستی که دینه جی بینه ام 1000 ساله سروی آخی جیان کن با پیرمه دا پیرمه تف سروی آخی جیان کنه زمان ما کردیه امجی کردن
ارنگاریا مجی کردستانه در و ویاجی گوتن راستی بلواجی کرنه راستی جی نزانم گوتن او دبه پی باور که ناکن بخور نزانن لی امپر ده جوه ساعتی شونده و پرسیجی ناکن او چواد خوازه شیروه بکه برا دوام بکه لی براویا جی باش بزانین لی او بخوازن وک کوشبری کلمه فرض بکن وک دمه درباسبوی لی همبره گلی کرد چوال همبره نتوی دنیا کمکجی شیبون وک کلدانیا وک ارمنیا وک آسوریا هنک بخوازن لی همبره کرداجی کمکجی فرض بکن برا سروی گوی رانزن و جنها شون داجی یک کرد کی هارا البحر سپی بحره دا بفتسه نممکنه چونکه ما الان کردی دی جانی وی بدناوی لبجایی خست اف فدی کی پرمزنه لازمه نتوی یک بوی ورن گل هف او ماساج بو چاره سری السروی نقاش دکن وینه الان کردی دین سری کی هنک کس ایرو نبیجن کرد ها اوتونه نقاش کی بی هوا جی ونکن اف جی وک رخنه لازمه کی نتوی یک بوی بگره دست آدی دوا وگرم پرساوه براستی جی کلجانک زیده هیا جبر کد نابره هیزو رخصنه کردستانی باکور اتفاقک چه بیه درباره هلبجارتنا سیویه که عداره دا کلجانک زیده هیا وانا دقادا میتینگا دا دخباتا دا تی پیش برمه گل بکیف خوشی پیشوازید که امویا باش دزانن نتوک دناف خود اتفاقا خواه خورد نکه چه نکه جوی گلی را سرکفته نپیکانه ev rastî hatiye dîtin di navbera hêzê Kurda da hişmendîkî xurt ava biye li ser vê heqîqetê em bawerin ev tifaka heyî al Bakurê tesîrê bide sê perçe Kurdistana dinê jî o heya îro jî em ji xwe ne tenê ji bo îttifaka di navbera rêxistinê Kurdistanî da îttifaka hêzê li Tirkiye kese aştîxwazin, demokratın, buwara jî ittifak henin. Em dikarin bêjin wek xeta siyemîn pêşiya xitmandinê jî digre. O ev hêvîkî ji di Efrîne. Hem ji bo gelê Kurd, hem gelê Türk û gelê li Tirkiye jiyan dikin ji bo wa jî hêvîkî mezin hatiye efrandin. Keke garîb min dixwest ez werme ser wê yekê ku dest hilat li hemî bangişên xwe de vê argümentê bikartênê dibêje ku şaredariyên ku di destê DBP, HDP de bûn, xizmeta gel nekirin, pereyên gel ji qendîlê re rêkirin. Rastiya van tiştan çiqase gelo ger ez bersiva we bikirim. Em meriv viya bipirse gelo ji bo meriv bêje şaredariyê HDP'yi kar nekirine lazım e meriv yek numune nişan bide bêje kîja milî de xebat nekirine. Ev rastî belevaşkirine ji bo ku dikaribin îlegalize bikin dibin perê wî çûye falancî bêvancî yek delîl kî yek ispat kî hebe derbarê viya de serçava. Heya îro bi seda bi hezara müfettîşa şiyandine yek şaredarî kî me de bêusulî nedîne. Lê ger dixwazin bêusuliya bibînin bira tenê şaredariya Qaya Pınarê bibînin. Gelo şaredariya Rezan dema qayyum hat ser kar ya jî ev îrade hat desteserkirin di qasa şaredariyê de çiqa pere hebû îro şaredarî çiqa deyndar e. Bixwe dema ev tê xeberdan hinek kes dibe di mejiyê we de şolîbûyîn hebe. Bila tiştek ewa heye tune. Lê hinek bira vegan ji müfettişê xwe bêjin. Dîsa ev sayiştaya derbarê qayyûma de rapora amade kirine ve rapora bin pê kirine. Bira wana derxin kî gelo em bêjin pera dizî kiriye desteser kiriye ya jî tiştê ne di rê de bikaranîne. Ji bo viya lazim e belgekî derxin. Ama em eşkere dibêjin bira raporê derbarê qayyûma de bira eşkere bikin.
گله بله. قویم خوی گوهرتن او چو یکی دنیات او چو یکی دنیات بله بخو اف راستی بلواجی کرنه تو هوا کی جنای قبول کردن و راست گله مجی بویا نباوره بله سپاس که گریب ام ودگرهن استودیوی کک موسا بله هل بجارتنین هرمینه دیگل خلکی باکوری کردستان اف حس هیکو دسلاتین هرمی دوی خدمت گزاری جواره بکن چاند هنر نرخین وانی جواتی پیشوه بخن گورا بیرو بهوریا و شاردارین حرما باکوری کردستانی دوی چه بابتان چه پروژه‌ام بکنه پیشینه این خود خواهد خود راسته و سواله که پرسه که گیرینگه شارداری پیشوچوین هریمی جدت کویت سر ملی شارداری جو وقتا بیجین پیشو برن نبست آلی سیاسی تنیدانه هم آبوری هم هر وقت اشارت بکر چاندی و هنری زمان گرکشتی دیتر اجبوری کردا بس ویگاوی بس او شاردار هنه که نرخین کردای ثقافی بمنخوایی ریو ریبارد که تو خوش بکن ناو باجی رو خوش بکن ناوین گندا وگیرینه ناویت اردا وگیرین زانی او ناویت گردا که از نهبه ازی بیجم او گلک گرینگین وقتی لیکاتی اروپا جمع بو اروپیا ازاحت کرد اروپا تایبتی سرویجی سکنی که او ناو جایدی بزرگ نوید چنکی ناویت تاریخی نه ناویت آرکئولوژی نه او ناویت بری هندت تشتش بن ارده درد که و ناویت جها در تداهی او آثار تاریخی بری 2000 سال 3000 سال هات نه سو او ناو بین وندا کرن و نمینین کس نزان کی داره حتی میراث انسانیتی پیونداد بیتن میراث مروتی پیوندی شهرستانی پیونداد بیت او یادوی جی پیشوچوینا چاند و کلتوری هنر بجین تئاترو نویساندنا چروکا ز او دیکرنا بجین تجارتان او باجی را بتکرین هاری کاری بکن اوی تنه همی او تشتید که راست گریدانی به هر حملاتی که وینه هم عالی کلتوری هم عالی هنری هم عالی آبوری هم عالی انسانی یادیجی انسان خوب کفاوتتون وقتی که او انسانیتین هل بجارتنش لای کردا و اهتمام چاند و کلتورا کردی بکن مثلا کرد چند به خوش بون وقتی جار هنده اردا ناوید اویدیتی جا ایدید زویراندن یا هنده اکثر ریا ناو کردیجی نویسانده بون یا سر بلدیه به کردی و ترکی و نظام آسوری و کلدانی نویسانده بود یعنی هر کس ناسنامه خود بینید تیدا یعنی بگاوه او کربوکینی کم دبن خوشه دیتری چه دبن بجاش بود وظیفه شارداری گلقه هی بس معنای اینه که چونکه ماسی جنینن که ماسی هبونه ده هبین جل همی ارده هنه ابس پیزم میکانیزمک جه بیتن قدام آورده اف شارداری تنه پتر خدمت بو خلکی خواه بکن و زلالیه که باشتر اداره مالی دا هبیتن و انا بیجم نبو بره بس از بیجم میکانیزم هکه بید که دولت بخواه نشید چی شکلا یعنی افترا یعنی هجتا بگیریتن بگو من وقتی دولت بخوازید همین وقتا دی هجتا بینیتن بس دیسا و نشید قناعتی بو خلکی چی بکتن بس دیسا و جی نشه اجبر چه امر بینین görev anket ettiğine kireni belediyenin gelek başarın Kürdistan'ı da dengin HDP zede buyna و اتفاق جواب بحث کردن بین پارتیان کرده و چطوری گله کی پیروزه خوازی بری 3 ساله کک مساب کردی گرم می بابتی بگیرنه دستا یعنی سرکفتن اتفاق کردستانی بله واته آویج با کردی کردستانی رجی واته آوی گله که یک اوه خونه که کرده 100 ساله که اتفاق بن هم بری رقیب خال هم بری و طرف آوید که این کارا واد کرد اوه خونه داخواز و حاصلات خلکی کرده بله تایبتی سیاست ده یا دوی کردی دی دنگی تو هی و هو زیده وندانا بن یا سیه او کسی بلکی هندکات خواست شکر بید فلان پارتیه دا یا بیوان پارتیه دا نچن دنگان ندن او دی این دنگان دن
اگه هش فلان BDP نکن HDP نکن بلکه هش بله. پارتی دموکرات بکن اگه هش نکن بلکه هش یادی بکن و حاصل آینه که بو آینه که بو که زی پرنیا کردا خاطر دا ببینیم بله. و خواهش دا ببینی بیدارم gelekî spas Musa Keval siyasetmedar Bele. ku stüdyoya me navendî tir gelme bûy gelek spas bo Garîb Kandemir hevserokê şaxa Diyarbekirê DBP ku stüdyoya me Diyarbekirê tir gelme bûy temaşevanên hêja vî awayî jî em hatin dawiya bernameya Rojavayî û heta bernameyek bîna rojek her şer.